Katba nangjan kisngi chak election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency kaban long haka khandai trik yong arjar pusau ki sengsan himaru ki bon kamban le yalap nakbanta ki kertong jongki hakaleng ki jaka ki bahab hakane ka parliamentary constituency banyo ya ka jingkershan ki paiba ka congress hak janmiet ka shitarik yong arjar pusau kala penlong ya ka jinlang paiba laim khra ka bahab ashilong east constituency ka bami khmat dak Dr Mezil Amprin Lingdo kum ka meli bat ka badai ru ka kertong jong ka National People's Party NPP hakane election MP banwan hakane ka jialang na lord kertong ka congress wa Vincent H Pala le don langru do ba Manuel Badwar na lord ki weipat ki noyelam ba kanthop igid khot nongket kam jong ka kanhun longkme ka party dengan tu EP hakini khatsan snam la kumba arspa lai pusan sin bila keli ima pala hapo parlimen mendai tambi keli ngachu like ni kita ki keli tam ni ha ki participation jungi ha ka debate nadu usnam arhajar khat khandai hadu menta bangani tu EP lada kumno ru ladan khatsan sin bila debate house nam arhajar khat khandai South ni ka debate ikran berkawai de bi pan chapam ka ni ka tourism ban kraw ya ka tourism sector hani hapo state Meghalaya jungi hadin bi pan ya kata ka de autumn session hapo ka budget session ipan sa ka pisaru I demand ka pisana po ka central badi banyo khnang banyo ban penkio ya kata ka jilla bantren ha parliament tip banyo na tambang bangan submit da ka jingkeli kin khap simbet kan let be sa ministry jong help hakatang ni snai ta jingkeli ba ni keli net yang hadian be ikli kita ke jingkeli arsen laisen kan sawan utu union minister sini jong help but unsa announce ba kata ka INI status jong migrants kaladai under process tang hapo laisnem na sosnem kiladai banyo pi kejin suthu jong kalong very clear Hapor baka pli ka Congress si katay ka hospital migrants. Hakapor baka pli ka Congress tay hospital migrants kalaong baka ne ka migrants kanday at par baka IMS. Balay na yutu ipi gani namar kakta aga imlang salang jungi. Henlay ka wanno ka sinsyar BJP. Hakita ki kinat snem baka sinsyar ka BJP. Hakini ki shipos nem ki balale ka BJP ka ile ban Islam kat bala banwana ay kata ka status. Balai gili aman Islam na maruba kasin ka sarkar BJP na po Assam ka kuwa ban pli ya ka IMS jong lajong kanang manum ailad igi nong tang banat Meghalaya ban sumar hani bagin legend sithi bangin hablot pisa khambun bakan kantiu ka imlang salang jong ginong Assam ki khang ya kalenti ki pen Islam kat bakila hanai kimna ban penduk suki menangkane kin sale dang alayu iba lakhi kata kajing INI status ngayu iba what the honorable CM jungi ubu ahi Twitter hana uyu kendo union minister bonyo INI status habakot kajing suthu kalong very simple kakam le mano kanam sim mano kumto tangam so ya ha namar kibong kikam ke ng suthu epi kane kajing yo INI status jong migrants kanyarap bahaya ni namar ka budget jong ka hospital kan kiyo laisha sausha ya ka bayo menta meaning kala ban siu tulok igi doktor be igi nurse hakador ka bakhambyang kala ban thiet gitar ki bakhambyang barkajing sumaru kala ban ai ka bakham paka ka bakham tat kumbalong menta wada ka migrants kala sam man simpisa wana ki bodok du Hakapor basdang na nigrim sunchwa sindigal kim jusim hanay suki kimna ban kerna namar bakim patyo kata ka budget ka bahe pi ila dang ipet ka kam ka batray kum UMP gidi batray kum kita ka gijat kam ka politics menta kam desyo politics ka bakhut namar balo khoy ki ko aman sim betang ka nam yeladi to kum ha kata ka jingle jo gini gibriyo kapun I kain bale se gibriyo kim yo I kata ka jingtre kam jong UMP jongi Kiyo penban ya ke ba kijing ordibon jong ini kebliau hendak kijing yo nong tu state endai ke bakai pimun iba pala imdan kti hakani kijing snai kani ka full lane highway nang ni sukohti pimun ima pala imdan kti hakani kijing snai tu ka highway nang ni support tuna ka ka kongres ka kwa ban le bat ka kata ka pensuom no ka promise na ka promise ni kijing kran ka kongres ban trekam kini
kisan senam ki bonwan kabaning kong e kan kta bahai ki khna samla kum bakalong menta pet bahagi khna ki pas school ki pas diploma ki pas graduation ki watkam sedum seneng por be ki okam kini ki business house mo ko ong na ki yeng ki bele business ki behe but ki company ki bapher ki ele ban khanyang ben ki kakam ka badi ban ai tulok 10,000 ki ai no tang 3,000 kakam ka badi ban yo 1,000 ki ai no tang 2,000 tang mun ong bala ai kam bali ki ai kam ta namar ki tep ba ki khna ba lo khat kim don kam te ki le no ki ele ban penuna ka tulok ka kongres ko ong hakani ka kenti menta ba ladang yo kalat ngin penmi dakaan bahaka snem ko maningkong yano ki khina ki balayo graduation bat begiyo diploma kinyo be kakam ba katulok tuki kanung dunay ka prahajar sanspa sinay kanang ba kini ki business house kinumyo ban yorot ikini ki khina kanang ba ki khina ka dawat kam kinyo ang kata ka motivation enfing an hapuli pendak ijin puli bangan yo kakam ka bakham paka lada kalom kata ka dakaan mul kata gini ki business house ki babon ki company ki num yo ban chukhem yo ban chuknyan ben ki kilom khina mata ba kwa wat kam nakaliang ba palau la pensai ba ya ka jingtmu ka BJP bat ulong ba ka jing yetre lang hapadeng ka BJP bat ka NPP kadai ka buj jong ka BJP ban yo ya ka jimbon pa ha parliament khanang bakan la ban pen urlong ya ka jingkwa pendu ya ka kentien secularism lani ka jingburam ya ka jingit nyam jong kinu ki kenhu nyam nagar di sinchar ka di India apabila jadi di Haksan Sen na ibani ke Kongres haka parti jengi longkum ke platform kaba yarap ban penni ki candidate ban penni ki politicians ki babahana banta ki parti kata kadau sitting na ki cabinet ministers ki badon hakene common ki debumi na Kongres kinong trade ki district president jongi ki MDC bat ki block president jongi ki babon nakapor sekapor kini nangi bat ki don bat ki parti so sengai chenteng so tenak chungkong bat isau serong ba niyenya kanong rim ka babha kanong rim ka bikipriu ki shania nakataga daw haba kini nang ne kilet sikile ki parti kiro kila bha hangi pipen i ba kiwai ki parti ki persiang bang organize ka parti kimla tapi i BJP ro kelas dan ki post nam bandung kle anne mikalia ndre ki pagba ki accept kum ba ki expect kum ba ki kmi kum jo NPP ro keladon menta keladon hakabor ndre klam ki jingarap ki badon na Kongres kampoi sese kumot ka jing senia jong ki brio ka Kongres ka dangdon ndai tang ki lidar jongi kinot ni khmat jongi ting anda don ha kabor ki klet ya ka parti ka pengkiwi ki bat kelek suai na kamta ka jimentoy ya lati ande dan namta ka jimentoy jong di pajak kata kadang ni hat perkat ngelapun ki perlok nani tu iti ka ba nasa tunat ngayo balong presiden negeri ke parti ngakamau ngadang bunkam hadalhi ban perkat namenta ke jing pule jing kikun kun janga kulit ting gedang rik tengah bunkam andrai i kongan perin yoi betris tong bayar bahan dan yasai pengadi balong presiden terhadap yoi isi ngana ong i kong telade gepor ba kami kali agak diundang ke presiden kentri boleh dia kun minta janji yang sa kumulong mentahi ta kabahaya kolong mati kecuma tengah kolong ba ngai ba kajing trace tom jeni hapo ke Kongres kajing senia jeng kibrio ko Kongres kadang don handrai kaba kam i kade ki leader jeni ki politicians ni hakat cup ke pemerintah kamlong show kombat kimi linti ki paipa na i na do ki leaders jani hado ki block level kumbalang menta ki bon de jangan kesi ki bami na Kongres
kibalik sebagai ke parti. Kumcu le zaman kesi kibawang ni parti kirung se kongres. Kani ke refleks ia ke jek bendriu joni. Hado kanu ke jek bendriu joni kalong ke koridor. Hado kanu ke jek bendriu joni kalong ke basenia. Hado kanu ke jek bendriu joni kalong ke bastar. Ngakermen ba kani ke election MP ke Banlong mentah. Compare ni kiwai ki election MP ki Baladep. Golongan kita hakipor election MP ki Baladep ngiyakran sepang ke development. Ngiyakran sepang hakalu korkom ki policy benginsim ban penbahai ki pajma. Hak election ki Baladep ngiyakran yaki garanti lani ki bangi kular mentah bangi pu ka manifesto joni. Henry kini election ke pemerintah entang ni ke development le entang ke dolar ni hak perkat ro ya ke riti ke dustur ni hadok katmo ngila ban penek bisa ni hak perkat ro ya ka chong sok ka chong sngai joni ni hak perkat ro ya ka freedom lani ke jilai lo ke joni la ka dei hak ka kam maneblei laga dei haga yok kokot laga dei haga riti ke dustu nan oi pi ke wei ke bangai ke ba ke cinge ke ba khmat namar ba ke step jami ke baduk ki politician jami ke baduk nawan ki parti ke ba he ngingop haga tersim ngingop haga plan ngingop haga jingriam jam ki parti example ke balang mentah ke BJP ke Kersian ya ke NPP dia terelang ngahi ngamsong ngam cinge baga BJP kan dia terelang bat ke NPP Henry ke cinge galong ngalai po nagalan ke BJP ke Kersian ya ke NDPP kaya terelang rengkat hakisan sem ke Baladep uci besar wong yang si tengkaro ki klam yarak ekstra ya ke gamen nagalan Ngarang kili no cik besar Meghalaya PIA naka BJP haba PIA terelang uang si tengkaro kelemio in the sense kamde ka sanction ke dika hok jong ka state hari barbar haka pong ka por ka kongres ngiyok ka grant haka por ka kongres ngiyok ka grant mentapat hagani ka komen ngiyok ka loan te haba ngiyok ka loan ngihap siu hadin kay kalon pa kisim na World Bank, kisim na Asian Development Bank, kisim na ka JICA, ka fund kawawan na po Japan, bakum tatartar. Kani kalon mana mansiw na pi kikun kikiti jami. Mereka par ka Kongres. Example hanok is barok kawai. Palat ya ka 100,000 crore ka Kongres ke aitang montaban penpai ki surok kata kadang yok surok hatu kopor bangalong MPC nongkong yok surok ke balik na silong sedauki niok ke bypass silong niok ke bypass duai niok ke surok ke balik nado na silong nongstoin catura hatura bon ki surok bingyo kadai ba ke kongres ka ai kata ke special accelerated road progress Tegini kay baro kada kiji perap ding ka Kongres bat ke BJP. Ka BJP kum bagalong mentah ka pendapram ikikun ke jongi ka bah Kongres mentua kaya rap ikikun ke jongi. Kata kada kiji per bani hak perkat dia. Ka baar ka lamam pelkut ba iba ka BJP bat ke NPP mentah ki trelang. Balai ki trelang kadon gedau. Kumbang hanagalan na iki trelang kay gadaw ke BJP kalapit ba hakani election ke Banwan maka bat ki perlu jengka di po shining India kunni ki project bikin yo life spa nyopo bikin yo south spa bat kumta terte banong banyo life spa nyopo banong banyo south spa ke besok ndri ban pinyo kamde ke besok ndri kani ke warning ni ban perkapa
balai ki trelang number 1 kadon arbanta ki jing trelang kawai ki jing trelang ke BJP hakine ki por baladat kayo laispa lainut ki MP hari kampakla banyo 2/3 majority mentah kong laispa nyupo pin king naga sanspa sapolai ki MP hapo parlimen dan amen ni ke constitutions kadon kam 2/3 kabamut laispa ribuar kata ki project laispa nyupo kamut ke warning yangi ki kon jong ke India barok away ladiki yo ya laispa nyupo kilabat amen ni ke constitution kai bagi ko bang amen ni ke constitution kolong ban pendo ikaten secularism naka constitution lagi do ikaten secularism na constitution kabamut kikwa ban pelong ikani gari state kawai kaniam kawai katen bat kawai gari kabamut bani kum hamne ladangi long kikwa ban declare ikani gari kejongi kum ka Hindu state nilong kajo kum boleh declare ke Pakistan bakade Islamic state kum declare ke Bangladesh kari Islamic State, kemudian declare ke Iran kari Islamic State. Ngalapoy si Iran, ngalapoy keleng-keleng ngai. Ka conditions jeng ti para bangit jengi kibadon hangtei. Lagi ko kai have your permission. Lagi ai permission kata kebot lagi ko bandang senat, lagi bandang precision, lagi have your permission. Lada pimya kata kamu kalok illegal. Kata kawai keba ni perkat keba ke BJP ke lai bahkan dia election ni kamentoi kamentoi sesi kakwa ban yo lagi ki pas ni ki bill na Lok Sabha hakano kono suppose ki yo ko 2/3 majority ha Lok Sabha barabar ki bill ki basa ki de Raja Sabha na po nagalan kile kono ki kersan ya ka NDPP ha Lok Sabha anda de ka Raja Sabha pan naki ke Raja Sabha mentah apa nagalan Raja Sabha ke Raja Sabha MP ke Dei naka BJP jahang ni ro matrai balai ke dan kam ke Raja Sabha lebih pas kamu ke bill napo Lok Sabha klaim ke majority hapo Raja Sabha kan thai biang kalong le noi kata kila experience ini si posnem kisiamba la kumno ngidei bangyo ke Raja Sabha kata kamu kita ban surrender ya ke Lok Sabha kenapa kinyo Raja Sabha kidon kam 2/3 majority ro kabamut kidon kam no cispa nyopo sit ko Raja Sabha kumbalong mentah ke BJP kalau yo cispa lai tekadon kam no sasanpo dengan rupo ki MP hak Raja Sabha tekawai pakawai ke sit kawai kesep kadon kam nam ta yaki hak Raja Sabha te kata ngaong ke state jangi ki parti jangi ki bateri lang hak BJP kila don hak trap kata ka bang hak ya pakat ha na bati ke badon hang ni hak pakat ba bakade ka kamram ke jong ti ke jong ban yada ya ka ribat ke jajero ka kamram ke jong ti ke jong ban i bakini ki buat jom ke BJP kibakil alih huwag ha kinnam larkam klam ka kingerak ke jom ti ke jom na katang hapak kata kari jengi ke bom niki mentah kari India ladon hakata ka kim ka ba upaduk uladuk palak. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं।
घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने, चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।